I o kaua te whakatūwheratanga o te pāremata 52 o tēnei whenua i te rānei. Aha koa te rereke o etahi o ngā tikanga rā, i takoto tonu i te kāwanatianara ngā hia o te kāwanatanga, hei whakatutuki mā rātau i ngā tau e toru e tū mai nei. Hei tā tātou tute tōranga pūa eruere rerekura, ko etahi o ngā hia, he hia hao nui, whakaaro nui hoki. Haruru mai nei te pōwhiri ki te kāwanatianara. He au hou, he pārimata hou. Ka kitea te ahuria Māori. Me te ahuria no Ingarangi. E kau e ki mai te Pākehā he pōrangi ngā tikanga o te ao Māori. Ko ki te atu hau i ngā tikanga o te ao Pākehā i te rānei. Ko te hia, kia rango nā whānui tia tō tātou reo ki roto i ngā kaupapa pēnei nā aha ko te aha. It's fantastic. There's a great history in whakapapa here. And so we can't just celebrate our own Māori culture. I mean, we celebrate the history and what makes this place, so it all adds to everything. I thought it was wonderful. Ka riro mā te kāwanatianara e tuku te kōrero mai te trona o Queenie Irihāpiti. Honourable members of the House of Representatives, tuhia ki te rangi, tuhia ki te whenua, tuhia ki te nākau o ngā tāngata. I whakātuhia e te kāwanatianara, te rautaki a te kāwanatanga mō tēnei wā. Arā, ko te pōharatanga, te kāinga koretanga, te mātauranga me te taiao ngā kaupapa nui mō tēnei kāwanatanga hou. Lifting wages and reducing inequality. This government will work with business to deliver shared prosperity for all. It will encourage the economy to flourish, but not at the expense of damaging our natural resources or people's well-being. At one point I almost pinched myself because it was really like feeling an agenda of change, and we're living through that time right now, and oddly I have the honour of being a part of that. It's a ragtag bunch of things that they've talked about. I don't see any ambition for New Zealand. My worry is that the sort of things they're talking about, a lot of cost involved, will take New Zealand sideways or perhaps worse, backwards. Engari, he hanga kōrero e hangai puana ki te ao Māori. This government is proud to have the most Māori and Pacific Island cabinet ministers of any New Zealand government. This government looks forward to working with Māori communities and with other New Zealanders to support them to pursue their aspirations for better health, better housing and better education for their rangatahi. Ka re kore he nui ngā mahi kei mua i te aroaro. Iruwere rerekura, te karere.